بله تماشاوان هجا یکسر از برای خوب بدم روجاوای کردستان لجم حوالکی کفن یه خبرکار خودی جرازی نوردین زازا کو آپ حسن صوفیه او جی به هفدورا ده زندان دبون ام دخوازن به زندی پیرا با اغون دا کو بحثا سرپیهاتی و چیروکا خوا به دکتر خبرکار نوردین زازا جمرا بکی آپ حسن اگر تو دنگی متکی تو وکو خبرکارکی کفن تو خبرکار دکتر نوردین زازا هم به هفدورا ده زندان دبون ام دخوازن تو بهتر جمرا بحث بکی کی جان ساله هم به هفدورا ده زندان دبون آپ حسن سوال شیسته هم خبر نبود. سوال شیسته. بله. مکتوب جمره هات. مکتوب جمره هات. مکتوب خاطر دانی بود. دانی بود روزنامه شخصی دهلات. بله. تدنگی متکی. بله آپ حسن از دنگی تدکم باشه بردوام به. مکتوب جمره هات گو روزا مكتوب إذا نبيتي جمرة مكتوب إذا جمرة نبيتي يقول إنه رجامات شرقية هلات. بله. وفي شيء مكتب ثاني أسكسي. مكتب ثاني بو هنجيت وقت مكتب ثاني دبو. لا ما فيش شيء دو وقت مكتب ثاني بو. بله. از خواستم گفتن امریکا هنوشتر هاتی رو تجمره بیجی گفت تجمره بیجی که مثلا روزنامه شرقی دهلات چیا مقوله از مثلا روزنامه شرقی دهلات نزانم گو نه دویت زانبی بله دویت زانبی مگو نزانم گو دویت زانبی مکتب تانی بو خودی از برم سه چار جها از ولی محکمه کریم مدگو چه شکلینه ما هو ميزان بيشي در روجا سه روجا ناوي مخصن از برم حبسا مزي من ميزان با هوان ما حبسا مزي يا شامي تزاني حبسا مزي يا شامي يش ديرك هنگي تيدا يش ديرك احمد مال ابراهيم تيدا بو نوافي نائب تيدا بو بله كن عالي عقيد تيدا بو عبد الله الاستاذ بهزاد دورسن مامي بي بله عبد الله دورسن مامي الاستاذ بهزاد دورسن بله زكي بخير بي عبد القادر قري حامدي محمد الصور قاميس محمد ملا احمد التوش بله محمد علي حسو مجيد حاجو بله سامي ملا أحمد هرتويني شوكت حنان خليل محمد بله محمد من حلب عفرين رشيد حمو محمد علي خوجة بله هوريك وكمال جميل والشامي من الشام عثمان صبري كنور الدين زازا بله وخذي وقت از هاتم جي وقت خلال جيبوي از هاتم عم السراوي الشامي المستودع مصنع درمان الجنبلو از هات مواد قوتيك درمان جي دائما ومكتوب اقداما قلت في مكتوبه تبيش كنعاني عقيدرا از هاتم كنعان المال بو سيرتي شوبو تركيا سيرتي مرابو ابو روشن قو هما بدا من دوي وقتي دا ام ولي معارضك هبو ام چند ولي قابو لهاب حزبا معارض ما تقول بله ولي اما هني ويه مديتي واسبيفا آپ حسن هون چه قاسی به هفرمان ده زندان ده سه هيفا ام تفدمان زنداني دا بله باشه گلک سپاس خبرکار کرد آپ حسن صوفی کو یک جهوالین خبرکار دکتر نوردین زازا بو کو به هفدورا ده زندانی دبون گلک سپاس جبو بشداربونا ته و زانیارین ته